Hai normal lam shufiro. Seng tabu zora khalaikia BA first semester ni major paper 2. Seng tini unit 4 ni ang Bwrwi Ongmabai sefali Debbarma be sijak o koglop no teinye discuss khalainye bujilanye. Ang Bwrwi Ongmabai koglop no sabo sikya sikreng jek sefali Debbarma. O koglop bo bishiwo karijaka 2001 bishiwo sei karijaka. O koglop bo bijap ni naharjaka hangke o koglop naharjaka hordi poro resap mu koglop bijap ni. Bujika hingke najitabo koglop tam sajaka ya khotom kofon ritak manya bomul kholnani musungo angle bwriba tamsaka ya khotom kofon ritak manya ya khotom kofon tamno hunja seng ya khotom kofon ke seng ritak ma jesini washarok seng soraya deba ri bthai saina rok ne eya bahai kofon abo bai ritagi manya ri kesaya tokhono bo bthai kholnani bomul mane bthai ni bomul kholnani musungjago angle bwriba oro khoroksa singai jingno simi singabo wansungmaya koglomni bisingti o haje o sungsarni je bwri bwsaro tamo boroni musungmano khaimanya obota khaidi haita khaidi kaisa kaisa thayo jora kaisa o tabukbo kaisa kaisa kerja thayo sungnugo bwri bwsa asakheno sajakya tangi burchala bwsan jaga bwri bwsa asakya bwri bwsa ba poja se hanjago bwri bwsa ba jora phaikangka boni nukni hamjang ngai boni bumang ngai bono tam bleka pora khairna ne eoba hairo jeng tamo jeng obo nugui phayo tabu nugui tongo baksa tokon kom mungkha kisangkha pia tabuk bo obo hai cholobuin tongko eoba hai bwri bwsarok no tamo mainya borok obo khaimanya hanai norjago eoba hai e o koglon bisingte a bwri rokni o musungmano buthari khimani eobo non hanjago bwrwi bo khoroksa borok bo musungo je chelabai baksano a samuna khaine buma bufani kungno sugrunani tei society sini hodawa mili tongani obahai heda pia abo khainani rejakya e obahai obono bole bwrwi angle bwrwi ang Bwrwi Ongmabai e obahai bo Bwrwi Ongmabai bini musungma kengman tongo tofano bo khaina rejakya pia musungman le tonglina e obahai no sajago hingke tam sajaka puilao ya khotom kofon ritak manya bumul kholnani musungo angle bwriba ya khotom kofon pano abo ritak manya saima pano bo abono bumul kholainye tamo tagna musungo tangai bo khoroksa bwriba angle bwriba next on id mami maiketal mami ta furu salairok phayo salayo nanglayo ani le khorang kokoi haifano resapna musungo angle bwri jefru maiketal hugni maiketal rawoi ti sawonye nogo jefru seng mamita khaike tamo seng kami kaisa chodri nogo thange seng tamo khai kami joto borok no maiketal tengku to amko mane mukiteng ketal rog to no seng ar thangine thumsa ka songlayo salayo tongphoklayo edoba inge e azorowo bobo o salairo goi tamo sawi nengnya tongtholai tongpro bobo azorabo resapnani musungu bini khorang kokoi phano tangai bole bwriba bo bini musung tongota salairo baksa bobo borok tongthok teinyo bobo tongthona musungo borok resap teinyo bobo resapna musungu boko tangai bwri hini norjangnai ba heda e orono mane singno bo mainya hani khagi ton mane bwri no hanga khagjang mani e o koglom bisingte seinya jengno obono bujongnani nai bujikha hengke norok oror tabuk je pore mani bisingo norok tomungno kerengsawo kisaje confusion tongha ka norok video tolawo comment khaimano norok free jengno comment khaidi hengke norok obni notes te materials nakha ka norok chini kokborok.in website habi mano te norok ob video no chaja kangke norok pa log bai share khanyan ta pokdi bujikha hengke phaji jeng next line thanglanya hathai thaisini mogui tongphuru tuibuk buksini ransai phaitike langa kupulung imangno dawoi mathango pinsa angle bwriba nadi busa kok kuthok kok thairogam su kuthok sini kok borogo heda jongo simungo simi manu jeng salborong borong su kok borok gobang mak thai sawo jongo bahai kok sa salai jonga meaning no bujiya sab salaya eyo bahai hatai thaisini mogui tongphuru hatai
hatai thaisini sao koita kaibasa hatai ni kok sajak ro thaisini means no 7 7ta thaisini ni kok sajago tibuk boksini rasai phaitike hatai bo mogoi tongo sao tibuk boksini mane no tini bubuk timuk mane kokta heda abo haibo boksini orobo 7 abo hai boksini ransai phaitike langa kupulung imang no dawoi mathango pinsa angnepri azoro phano bobbrwi tamkhai bini khano baya je angbrwi ano bono manya bono goni bo khagjak bono ojarawo bo kharagine to phano biskang salo kahamle ungnai hedba tini ani sal hamliya ang tini maimasalia income krikya source krikya ingkai जों फाइने सालो बुदाची नाम तिंगनो बा नों दिनै सामुं माने खाना सामुं माने बले हेदा एयाव बाहायनो खाना माया सनि माने जोंआव बाहाय अबनो बररंनि सामुंटा बरं मुनिसर जरानस बुजुबै सामुं ख्लाइनारना नांगौ अर बंति हायनो अ हापुं थाइसिनि मगै तंफुरु दैबो बुक्सिनि राजाय फाइतिके आबो पुरानि तंनाय बुगै तंनाय हातायाव जराव तामो जरा फाइखांके बुखंको हापुं हातायनि बलाइरक बुफां बलाइरक मोरानैनि कराय थांबायने फिया जरा फाइपिउ गांगा दासा बरनम फिउनाय हेदा एयाव बाहायनो दैमु गवाति करि जरा आंगा दैमु रासाय थानाय दासा वाति कलाय फिका तामुनाय दैमु गतासे बिनि लामा पाफिउनाय एयाव बाहायनो वान सुगैनाय लांगा कुपलुं सिनि मुसुंमानि सिनि इमां रक लांगाव दावैनाय पिनसावै थांजाव साबो सैनाय जो अ दफानि अ हानि जत बोरि दंनि ककनो साजगो बुदा बुजिखा इंगा ककलमनि बिसिंथि जों ताम बुजिखा ककलमनि बिसिंथि सैनाय अब सानाय नायखा बोरैनो हनैने साग नाया तांदि बोरैबो अ सामुना मानो जे सामुं जलारक खलाय मानो बनो जों बोरै अब मान्या बुनि नुखुंनि हामजो गंगैनाय साजा थांगे बुनि नुखुंगोसा मुंको हामजो गायनाय बुमांनाय काइरो हनाय एयाव बाहाय खायनाय बनो जे बिनि मुसुं माने लेखा फरायनाय मुसुं बनो परेलिया एयाव बाहायरक खागजां माने एयाव रंनो फुनुका बिनि ककलमनि बिसिंथि सैग्रोंजो शेफाली देबबर्मा इंगा दाउसा जरा जों ककलमनो ते परेलायखा ते बुजिलायखा खाखाय नरग बुजिखना तमुंनो बुजिया तंखा नरग कुनु गोरोंसा थायो इंगा नरग आबनो तैने कमेन्टस जानगै मानो जोंनो अर बुजिया हाय बुजिया बुजिका इंगा अबनि materials te notes to norok chini website manai kokborok.in tai o porarok no nongni pal ga baksa share khanya ta kokti norok nongni pal no chini website chini video no share khaimano tai chini channel no subscribe khaina sungno bo support khaimano hinga faji tabuk जों सैनायनि सिनि मुंमा दैनाय किसा परिलायनाय एबा सिलायनाय सिनि मैडम शेफाली देबबर्मा आसायखा 3 फेब्रुवारि तालनि 1964 बिसुओ बिनि आसाइमनि थाइ हिंके सिमना पतबिल आमसाइनि पंचवती कामिओ बनि पुइला ककलब ब सैखा 1985 बिसुओ हिंके जों साइमनो 1985 बिसिनि सिमिनो ब बिनि ककलबनो सैनानि चेंका हनाय हिंके ब बाय सैजाक पुइला ककलब बा ब बाय सैजाक ककलब पुइला 1993 बिसुओ सिनि आगुलिनि राजाखर आगुलिनि ऑल इंडिया रेडियो सेंटर बा आवै खलायजाका हिंके बबे सैजाक ककलब रक गोबांमा कग्रबाय ब्लाय रमदि चेथुवां बुमुल रायमा पाहारिया ते आंजि काहाय आबो हाय कग्रबाय ब्लाय रक सापुइ कारिजाका इनके ब ककलबनो कारै कथमा बसा ते कथमायं बसुयो बुझिका इनके बबे सैजाक बिजाबरनि बिसिंग तंग बिनि ककलब रमखा हरदि बर रसापमु 2001 बिसि ते इमांनि याख्रायनि नांगो 2003 ओ तै ताल कसं यरफ्लाय थांगो अब 2008 बिसुओ कारिजाका इनके बबाय सैजाक कथमायं नोबेल आबो कासा तंगो लखपति आबो अंखरका 2010 बिसुओ इनके अबरंखा जों तिनि सैग्रोंजों शेफाली देबबर्मा बाय सैजाक आं ब्वrwi ongmabai ककलबनो तै परेलेमानि इनके जों ककलबनो बुजिलायखा परेलायखा तै बिनि सिनि मुंगो परेलायखा इंगा दिनैनि अ भिडियो आसगनो मालाय फिनाय नरक बेटे कायसे टपिक ते कायसे भिडियो ताबुनि बागै आसगनो जतनानो हामबाय।